Þú ert að hlusta á fyrri krónikubók úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Ragnheiður Steindórsdóttir. Fyrri krónikubók er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Fyrri krónikubók. Fyrsti kafli. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Metúsala, Lamek, Nói, Sem, Kam og Jafet. Synir Jafets voru Gómer og Magóg og Madai og Javan og Túbal og Mesek og Tíras. Synir Gómers voru Askenas og Rífat og Tógarma. Synir Javans voru Elísa og Tarsis, Kittar og Ródanítar. Synir Kams voru Kús og Mísraím, Pút og Kanaan. Synir Kús voru Seba og Havíla og Sabta og Raema og Sabteka. Og synir Raema voru Seba og Dedan. Og Kús gat Nimrod. Hann varð fyrsta hetjan á jörðinni. Og Mísraím gat Lúdíta og Anamíta og Lehabíta og Naftúbíta og Patrúsíta og Kaslúkíta sem Filistear eru komnir af, en fremur Kaftoríta. Og Kanaan gat Sídón frumburð sinn og Het og Jebúsíta og Amoríta og Girgasíta og Hevíta og Arkíta og Síníta og Arvadíta og Semaríta og Hamatíta. Synir Sems voru Elam og Assur og Arpaksat og Lút og Aram og Ús og Húl og Geter og Mas. Arpaksat gat Sela og Sela gat Eber og Eber fæddust 2 synir. Annar hét Peleg því að á hans dögum var jörðinni skipt, en bróðir hans hét Joktan. Og Joktan gat Almódat og Selef og Hasarmavet og Jera og Hadoram og Úsal og Dikla og Ebal og Abimael og Seba og Ófír og Havíla og Jóbab. Allir þessir menn voru synir Joktans. Sample complete. Ready to continue?